Херсон вилеті сувлар алтында қалмаға девам ете тахминен 1,5 бин ев батты. Одиссенің фелекеті қайғыға далдыра. Херсон шерінде сув ярым метрден 5 метрге юкселді. Ең чоқ ада микрорайоны зарар көрді. Вилет мерkezінің бұйық бір қысмы юқарыда ерлешкені үшін анда шымдылік телуке йоқтыр. Сақ тарафтан инсанларны араба тренве қайықларнен құртаралар. Телукесіз ерлерге тахминен 1700 кишіні тахли еттілер. Ама бұл меследе де рус işgalcilere keder etmek fırsatını joymadı. Düşman хакерлері Херсон vilayet memuriyetinin sıcak telefonuna saldırı gerçekleştirdi. Bu telefonga insanlar yardım için müracaat etiydi. Ev hayvanları da ağır vaziyette. Херсон sakinleri köpek ve müşüklarını çıkara, göngüller ise terk etilgen hayvanlarını kıdırıp kurtaram. Башназир muavini Александр Курбаков білдіргеніне көре, çok yakında onlarca kilometрлік сув keçit boru sistemleri kurulacaktır. Onun kaydetkеніне көре Херсон vilayetinin zarar көрген sakinleri içecek suvнен temin edilecek. Вже організований оперативний підвіз води. Для цього застосовуються і цистерни Укрзалізниці, і автівки, тобто різна ситуація, але ця робота вже йде. Щодо свердловин, ми вважаємо, що свердловини потрібно якомога швидше військовим адміністраціям, військово-цивільним адміністраціям робити. Для цього вчора уряд прийняв всі необхідні рішення, фінансування виділено. Сақ яқадан insanlarını kurtarma operatsiyası gece kunduz devam etti. Ama vilayetinin sol tarafında daha çok zarar var. Anda ciddi bir felaket yaşana. Rus işgalcileri insanlarını bıraktı. Yerli çatlarda imdatqa çağıralar. Yekene kurtulmak için fırsat damlarga көтерілмектір. Suvsız ve yemeksiz. Ukrayna Deniz Kuvvetleri askerleri işgal etilgen Alışki tarafında öz evinin damında ballarnen beraber bir kadını yardımga çağırırken kordu. Dron yardımının suv yollap oldular. Укргидроэнерго рейсі Игорь Сиротанын білдіргеніне көре сув бутатил күнлері азалаcaktır. Rusya terактından tahminen 4-5 күнден sonra Каховка сув резервуары boşalacaktır. İşgalcilerinin bu barbar hareketi ekologiya için dehşetli. Херсон vilayetinde suvsız tahminen 94% östürme sistemleri kaldı. 74% Zaporojye vilayetinde, 30 Dnipro vilayetinde. Bu balık sahası için milyardlar gaybı demektir. Bundan da gayrı химикатлар ve çeşit türlü hastalıklarına çağırgan maddelerinin suga karışması problemi mevcut. Bu Rusya'nın nevbeteki harbi cinayetidir. В зв'язку з тим, що падає рівень води. Водні біоресурси. Akyar sakinine 10 yıl hapis cezası hukumu çıkarıldı. İşgalciler 36 yaşındaki er adamını Cankoy civarlarında demir yolunu patlatmasında suçlu olarak tanıdı. Rus kuvvetçilerinin bildirgenine göre Akyar sakinini Cenk'nin başında tuttular. Yani geçken sene aprel ayında. Tıntu vaktinde adet uzre sanki dersin patlayıcı ve ekstremistik edebiyat taptılar. Mabus'un adını ve ismini açıklamaylar. Akyarda Rus filosuna bağışlangan nevbetteki abide inşa edecekler. İşgalciler keçken sene Moskva gemisinin beraber yok etilgen Rus dengizcilerine memorial kurmağa planlaştıra. SNG Memleketleri İnstitutunun işgalci müdürü Sergey Gorbaçov'un bildirgenine göre tek gemide gayip olganların degilde Rusya'nın 30. diviziyasında hatırlayacaklar. Kaydetilgenine göre abideni Moskva gemisinin bulungan limanında kuracaklar. Rusya-Ukrayna cenkinden evvel gemi Karadeniz filosunun flagmanıydı. Ama geçken sene aprel ayında Rusya'nın rezaletinin timsali oldu. Bu gemi 2. Dünya cenkinden sonra Rusya'nın en büyük gaybı sayılam.
Рус ишгалжы күчлері Қырымға ава салдырысыны тоқтатты. Инсансыз ава арачыны Қырымнан шарқи тарафында радиоэлектрон күреш системлерінен yok еттілер деп хайдете ишгалжылерінің қолы Сергей Аксенов. Ама мерақлысы шондаки, bu инсансыз ава арачы Муджахир адлы Иран аппараты чықты. Россия Украинаға қаршы женклешмек үшін оларны Ирандан сатын алайды. O sadece 200 kilometrге uça bile. Bu себептен жебеден келмесі имкансыз. Kaydetmeli ki bu insansız hava aracı 100 kilogramlık patlayıcını taşı bile. Bu malumatlarını Ukrayna askerleri geçken sene bu kabı Mujahirini yakalap belgilegen edi. Давайте рассасываемся сразу. Русларны 1 километр итеріп яңы позицияларда турдылар. 3-cü ucum бригадасының аскерлері Бахмут истикаметіндегі муафақиетлері ақта пайлашты. 3-cü ucum ротасының 2-cü ucum bölігінің комутаны Сич М-113 БТР экипажының танк, топ мермилері ве авиа истихбараты хизметлерінің фаалиеттерін көстерген видео чекті. Украина қара көветлері комутанының білдіргеніне көре душман Бахмут истикаметінде позицияларны жоя. Едете на 10 метров вперед от нас и косите на все, что слева. Поняли? Нема никого. Густо, да? Ишгалжылерінің Бахмут янында ерлешкен Клыщевка қасабасына салдырылары да муафақиетсіз oldu. Авдеевка янында да салдырыға жесіретлері етмеді. Шер үшін жатышмалар 9 айдан берлі девам етті. Атта янып күл олған Маринканы да запт етіп оламайлар. Украина аскерлері Москов душманының да 13 салдырысыны тоқтатып oldu.